to e jam be gure ne ah nam hito mo ngono ayne no joli sera ya folo ko yurmi kon non e hore dum no wadi hay fulbe arobe nano ko be terrorist hay fulbe mi yi hay dum hay mim hi e panel goddo wobbe naati don inni wo koy pay koy wara koy do wobbe no ka imoy to na terrorist ça veut dire ko dum no yurmi ha do ya Allah burti mo inande mais ko won ton dum do accude parce que yaari ni الله أكبر الله أكبر الله أكبر ياما ورقي سكران ياما ورقي أنا ما بالمود بلادي مود يا كمان مود الله أكبر الله أكبر الله أكبر ياما ورقي نما لا لبا إيه كوي موديل إيه كوي موديل ألبار ده هارو صوب إمبا كيس كودو ننجي ده إمبا هي قال كوي ننجب هي أيوه ننسل nanti to kai ama deka big awan nangan nonda awan nangan nonda nang do kai big burdi wala wate kai ni pemal suka wala kai big الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ما ولد نار الناس كتكاي الله أكبر الله أكبر جينا جا من كيه هوب ها ها بق هاي نندو وهم ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر ياما ورقي سكران ياما ورقي أنا ما بالمود بلادي مود يا كمان مود الله أكبر الله أكبر الله أكبر ياما ورقي نما لا لبا إيه كوي موديل هي كوي موديل ألبار ده هارو صوب إمبا كيس كودو ننجي ده إمبا هي قال كوي ننجب هي أيوه ننسل nanti to kai ama deka big awan nangan nonda awan nangan nonda nang do kai big burdi wala wate kai ni pemal suka wala kai big الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ما ولد نار الناس كتكاي الله أكبر الله أكبر جينا جا من كيه هوب ها بق هاي نندو وهم ها majoritaire jama fu no tawde se do wele ko ni no ben ko do to
kamɓe ko bonnugol fulɓe so yimɓe waɗe kala bonnuɗo rewneta justice ara on ɗumannaji par ce que fulɓe ɓen plupart haraɓe toñete men tagina enen fulɓe ɓen ayiyay ɓe howa ɓeyna ɗo hannde no howa yimɓe ton ko ɗo woni ayya goɗɗo no wiwa ko won on wara ka yimɓe ton ko won ɗon ko howa o rema ɗon gesana kon jonno waɗa nayi ɗum so ɗaɗi ko ɗon ɗi kala ton ko ɗum haɗɗaɗinaka ɗon ɗi bonna ala si on hewtoy ko laamu mum won ton ko kanko joɗɗinte ka kaabal amɓe ɗum a jooɗo ka leydi hay fof mi haala ko woni ka wala ouais injustice o mbiɗo e hoore fulɓe ɓen an ekkiti jonno non ko ɗum waɗi ala hatta ɓe sibisa ko ɗon nomannade terrorisme ngo matantuno ɓe ɓe jaɓɓani waɗugo justice mo kala fof jama o fof fota kamɓe hoore ara ɗukkata ouais gasi joni mi weltaniki on ka wonɗon no sonkude seeɗa aray on famini ke yewtere mon nde on jarama ko hemɓe kadi faala yewtugol joni mi ƴawnan onon ɗo fof mi tañini e wawa hejjutude dow ga on no freedom allo freedom ok ko modi ko tangela naam kono way ɗo e jam ko jam tumi yettude Allah mi tañi noon on huntike ka hari nane hitomo gon a sikkay onno mo alansara awa hitogon no hani hetta goɗɗo minen jenti on eyi ko min ko martum komi wiya ko wone wadde Burkina ɗo koko hawnini ɗum ɗo no hulɗini ouais e ko ɗo no tawa noon e ko duwa findinde fulɓe ɓen moƴƴa ouais par ce que min ɗum ɗo komi faami e mum ko politique woni ɓaawo mum ɗum ɗo wona ɗum wiwgol fii ko terroriste walla ɗuma ɓayi ɗo aduna o fof hi wondema fay koye mawɓe ronkuɓe e rewɓe ka warete wari reni ɗum haɓɓe jatte jawle mum ɗum ɗon ko flagrant non wona fi terroriste wona e haalede hannde kadi ouais non ko fi mulugol leñol haalte joni e ngon sengoro ouais ɗum ɗo enen fulɓe ɓen hannde so ndaari ɗo ay wano ka no conscience on e weyagol ngol no manki moƴƴa so ndaari ay hannde ka réseau ɗo oya ɗo ɓuyɗo no jooɗi hay ɓe ndarɗa ɗi vidéo ji ɗo ɓe jooɗi ɓe continue waɗa ambulance tigi ɗum ɗole koko hulɓinini ouais ay ɗum ɗo piiji si feƴƴi e ɓen ɗon koye hoɓɓe goo suta ɓeɗo mi annda ɗum ko on woni si tawi koɓe jalouse fulɓe ɓen ha feƴƴete si ɓe hulu ko fulɓe ɓen wone jiidade kon esi ko on ɗum ɓe huli ɓay ɗum ɗo ko kulol ni yowgol attaque ni tun leñol warangol on ko hulɗo tun heɓa jogoto no woodi koɗeli ɓe ara ɓe hirsa yimɓe ɓen fof koɗoli woodi on no nokkeli ɓuyni ni hande ara fulɓe ɓe ɓe artata e ɗin koɗoli ɗo eyi on yi wano ɗum ɗon fof joni noon hara no woodi fulɓe jooɗiɓe wono Wagadugu e jane hara ko tawa yimɓe ɓurɓe marde doole ouais hara ko ɓurɓe marde jawdi walla ɓurɓe marde place yiɓe wano ka armé hara ɓe manifeste sa ko ɓe watta hay fof merci ko wonde ɗum ko andintingol ɗum won enen fulɓe wonɓe leyɗen walla wonɓe e peyiji goo ko hakkilagol pindina fulɓe ɓen fof par ce que si fof immodi ɗum ɗo ɓe yilɗiɗora e ɓaawo ouais yen duwa immade fof no duwa immade wakkilo haala fii mum kende ɗen fof noon kono piiji ɓurɗi kelɗude ɗin alaka e haaleede ɗo yimɓe ɓen no
jokki hoɓɓe no jokki no haala tun ɓe sendidiri dal hoɓɓe no jogi no haala fi ambiance walla hoɓɓe no jooɗi tun no haala fi piiji ko piiji ɗi yaada e ɗum ɗo gasi mi weltani ke o miijo mon ngon hewtinani albarka mo ok Modi Abdoul assalamu aleykum waleykum salam iɗon e jam jam tu nala ton ko jam tumi yettude Allah awa huntama e jam alhamdulillah onolle yettude Allah moƴƴa ani faala yewde fi o 6 heures ɗo seeɗa quoi ko saɗi mo voilà puisque ko hunde hawnide hande pullo kanko ko yaari o ko ɗum woni hino maapi ɗum fayda nani wallahi puisque ko leñol cukka min haray komi yii e ɗum ɗo o leñol pullo woni ko cukka quoi on faami voilà ɗo mi toroto fulɓe ɓen fof koyo ardi hakkil bon donc wattana yila e piiji ko woni feƴƴude kon quoi voilà puisque ɗum ɗo minnata koye mande mon woni iwrude kono hino tawra kadi e maɓɓe quoi on faami hakkil jano min miɗo yii e ndumuradu ndundu ɓe woni wadde e fii ɓe fulɓe quoi on faami ga voilà aray noon koye ɓeydu wattande yila e muɗum en fof kala pullo ko woniri o wattana yila puisque hunde nden takkoto woni on faami e ganda si tawi iwi ɗo kadi ko honto kadi hammata no woni e yiwno kadi ko feƴƴimaɗi kon bon donc burgina kadi ɓe reeni ko woni ono maali tigiri lannali taw ɓa hono transition gasali voilà machallah ɗe reeni kadi no woni feƴƴirde kadi ka men noon kadi on faami voilà bon donc aray koyo jama on wattan yila moƴƴa immoɗen daroɗen dartoɗen kala ko pullo wontiri si yisi kadi piiji ɗo denon sa comme no wonɗon gerude ni inchallah faami denon sa quoi ɓeyday kadi e jonnude jama on kadi hakkil jama on kadi ɓeyday kadi ardingol hakkille muɗum quoi wattan ko yila e mum on faami voilà bon donc haray jama on no ɗuuɗi haray ko ɗum ɗon tumi faamno ɓettugol ɗo seeɗa haray on jarama on weltanama onon kadi o weltanama assalamu aleykum allo onno ko baso king allo Assalamu alaikum ustazim. Wa alaikum assalam. Miɗo e jam? Alhamdulillah. Ntama e jam? Alhamdulillah, onon le? Yettude Allah. Allah jarama. Koye jenti ɗon? Mi jentike yewtere on ɗum fi o génocide wonɗo wadde par ce que ko génocide ɗum ɗo. Yewtaka fi mo ngaray parce que ngaray habbaka ko accika para yimɓe ko mi wiyata ɓay aray ɗo ko wonɗen ɗo ko fi aray yo accu kono noon faalaten aray enen fulɓe ɓen koyen wattan yiila c'est à dire etoɗen yimɓe men ɓe ɓiɓɓe men ɓen etoɗen ɗo ɓe wona ka administration e fi kadi armé on ɗin piiji fo ara wona ɗaɓɓere mbuuɗi on tun ara na en eto tun ɗaɓɓugol mbuuɗi tun ɓay ko marɗo doole on on ɗo no mari doole e hoore marɓe mbuuɗi ɓen heɓugol ngol mbuuɗi no moƴƴi ha kono etoɗen kadi enen kadi wonen ko doole ɗe woni to mbayande hande no aduna on fewdori ɗo ni so yii gereji wonɗi ɗi wadde ni fof yimɓe buyi no toon so yiɓe ala réplique uɗe ɓe ɗuman no ko pasi ɓe andi oya to no joyti woni doole ko fi ɗum ɗon sina ɗum arayno wona no wonirayno donc wi ɗum ɗe duwa wattande yila enen fulɓe ɓe moƴƴa etoɗen heɓen ɗo yimɓe yiɗuɓe leñol ngol par ce que yimɓe buyino e administration jara ko fulɓe kono ara ko kamɓe ti ñam woni arde waɗa ko ɓeya duwano ko wadde donc kono noon min ara mi arno ɗo wowlugol ɗo ok ara on jarama moƴƴa onon kadi on jarama miɗo weltani on sa yoyi ɗon ka page ɗo nani mi weltanike on ok c'est monsieur Bari Modi Bari
Bari. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Ido e jam. O ire jam ala ton. Ko jam tum yonolle. I don't salmina. Bombe benga ka penal ka fono salmina no hiwra. Haray biddo pullo no hiwra kala ka woni ala ga lendi ka orle do no salmina. Fi o muskila hewto do Burkina do. Na Burkina tum karamo ko. No. Hay Centrafrique to ko woni bendo be alaka yaltinede. No ton gadi miɗo anduno tentinino fewndo o ya kadi rada miɗo andi kon tun ono kamɓe ɓe jogi alaji hara ko yimɓe maɓɓe ɓen tigiri ɓorni kadi a wonde a hawrodira e ɗo ka kamɓe tigi ko ɓe wolata pular kamɓe hari ɓe ka armé mi tañƴini ko ɗum noon wallitiɓe koyde balɗe mi daari documentaire maɓɓe ɗum ɗon hari no jakilimmi mini i jaɓe ɗo kadi ko ni sojori ja kono aduna hedditi ɗon andano ɓe ɓittori ɗon hay Cameroun ɗo jaka ɓe nanga e paykoye ka wuroji maɓɓe toon ɓe landoɓe million ji 3 millions CFA 2 millions CFA fulɓe Cameroun ɓe ka fulɓe honno Centrafrique ɓe fulɓe Cameroun ɓen ko fi Cameroun woni yewtude ɗo ɓe nanga fulɓe Cameroun ɓen ɓe nanga e paykoye maɓɓe ni ɓe lando mawɓe maɓɓe ɓen yoɓe jonuɓe mbuuɗi kono noon fulɓe Cameroun ɓen accira hoore maɓɓe ni tunde ka ko ɗum ɗo kadi ko documentaire no ka YouTube so no ɗum noon wawi nangugol ngol kono Cameroun fulɓe ɓe yawnaki hen mi tañƴini ɓe waɗno ɗo réaction ko hitande feƴƴunde ɗo kanuno entre maɓɓe to moƴƴano ara e programme Burkina Faso ko ma réaction ji waɗa fulɓe Ghana ɓen e tentini noon fulɓe Burkina ɓen taw ha chef maɓɓe haali pular on toon mi sikki haray ɓe mari association haali pular hedditiɓe ɓen kadi West Afrique ɗo ko ma waɗa réaction ji ambassade ji ɗi gandine nakaynawa ɓe combattu bombe ɓen ambassade Burkina on kala ka woni Sénégal Guinée Sierra Leone Libéria maɓe maƴine ɓe andina taw pay kunkun ko nebal kawari kaw laamu na o sikku hara ko noon woniri harugol ɗo hen ɗo village on fof fitta innay ko julde donki inna ko baali hirse ɗum wata ha wonde no ko ma jama on waɗa réaction moɓɓen kadi haali pular on yiɗi fo yiitida naɓana ɓe message hande kadi Mali Burkina ɗo Niger ɗo hay si yimɓe warama hara yaltinama men yiɗa nande hara ko ɗengal amen wona wolede tentini bobo mod no goto duwa ka warede na tawi waɗi ɗum ɗon tum hay so tawina pullo hay si tawina pullo bani adama bobo bonna fus o woni pullo o woni na pullo o halaka lorrede sonnajo halaka lorrede o woni pullo woni na o pullo wonɗo noon haɓude ɗum noon ko goɗɗum go ɗon ƴetta ɗum kadi waɗa e réseau sociaux manto sikka ko coupe du monde heeɓi way gasi mi weltanike on jarama moƴƴa merci ok ɗon ɗo moodi ko Mubara allo Mubarak le Renoir waleykum salam hiɗo e jam jantum alhamdulillah ɗo la hiwro wimami fof min hiwri tigi ɗo message mo accita ɗo par ce que min mi yi vidéo ji ɗi mi daari nde ko wonɗon tun no sonkude ma mi anda so wallina e téléphone mo non na ɗum bila lawla ngam métro lan falno ƴawde ɗo ko no ɗo daki métro mi langari ɗo e parti ngo no deƴƴi seeɗa pour yala wadde mi acca message am on vite fait mi feƴƴa quoi joni miɗo jenti on ko hara on hoynali o yennali yandi non mi yennata andi enen fulɓe ɓen en ala e menacata goto e ɗaɓɓitata goto gasi men ko ɗum waɗi yimɓe ɓen fof no cukki en sinon a yiyata e nokku ka arde waɗɗen nambara e nder ɗum on Afrique yajude a yiyata ko waɗɗen ɗum ɗo kono min affaire o ɗuma ɗo ko joyimmi par ce que min nabila hande fuɗɗi yiide ɗi siga ɗippiji ɗo na hande fuɗɗi miijago siga ɗippiji ɗo c'est que partout yiɗen cukka a yiyata kadi goto no wola woni opinion international woni hombo tigide a yiɗa o pullo no fuɗɗa warede ɗum na hande fuɗɗi on faami min komi faala tabiɗe fulɓe fof yo jonnidir juuɗe ɗum ɗo ndara no ñawdira ɗum ɗo par ce que ko ɓe wari o ko ɓe wari fa nanta jamais opinion international no wodama goɗɗo go no wola
ko ɓe waru en ɓe sayimbina e ɓe ara kadi ɓe na ko ene woni fotto on faami kono so yiɗi ni burkina ɗo waɗi passé ko ɓe minorité ɗo ni hay kamen burkina ena minorité de non fulɓe ɓe ɗuɗira toon non toon ka fulɓe ɓen koɓe honno koɓe tammo ina ɓe minorité e nder burkina awa joni honno si iwi moosiɓe ɓen ko moosimi tan ina woni gooto aranu honno bobo leɓɓe ɓen ko fulɓe ɓe woni 3e ethnie fulɓe ɓen burkina no ɗuuɗi ɓuri bambaraɓe ɓe quand même ɗum ɗo ko minnata ɗum ɗo ko fiwu luggu kon ni par ce que ɗum ɗo ko politique tawa quoi kala ɗum ɗo woni c'est que no luggi ko souteniɓe kon kadi no tiiɗi par ce que ɗum ɗo na hande fuɗɗi quoi na hande fuɗɗi parɗe marginalisé yimɓe no ware kono jamais ɗaya opinion goɗɗo go no wola fimum fof no deƴƴi ɗon ɓay ko pullo honno hay sembingol yewtore monde na taƴugol ɗon ko hay honno keɓi cheba en ɓe ala wolude jibi koɓe supporter ɓe Assimi Goïta koɓe supporter ɓe Ibrahim Traoré e général Chani kono kamɓe groupe on ɗon honno so feƴƴi kam Afrique ton woni hara ko ɓortoɓe maɗuma jamais ɗanana goɗɗo no wola na fisi ɓe anda koni wande ok ko ɗum ɗon min ɓurla juude ok Nathalie Yombo o mo yimɓe ɓen darata ɗo debbo Suisse on ñanden ko wonno wadde l'amalgame ko fulɓe ɓen e terrorisme o debbo camerounaise jo mo yimɓe ɓen sivata ɗo ɗo ni kala ka yiɗon pullo no woɗi e nder aduna so yi tum ɓe ata kalimo ko sabu ɓe tawi se ɓe ari ɓe wawata ma goɗɗum o mais aray no tawa ka plan maɓɓe o faali ɗum ɗo hay kamen nini laggine ka yiwɗen ton ko ɓay tum ɓe andi nini so ɓe ari ɓe wata hen ɗumannade ko ɗum waɗi so yi kala hoorejo men sortuɗo hoore ɓe nangudemo ɓe waɗa ko ɓe faala so pasque ko ɗuma kono so continue ni ha ñande go ɓe ko ni ɓe ardirta par ce que nini ɗum ɗo no doit changer na hande fuɗɗi bila histoire so ndaari bila ado colonisation ha colonisation fuɗɗi hanjon ko les mêmes système continue hanjon c'est les mêmes système ene miɓɓen ko ene ka yarude o ko ene sino ene ha hande a yiyata ɗo afrique yajude a yiyata ko yi pulɓe a yiyataki goɗɗo maga waɗi goɗɗo maga waɗi goɗɗo ɗen jokki cifu mumen ɗen jokki dina men ɗen jokki c'est que dignité men jamais ɗen ɗumanno toujours ko kamɓe arta memminayi ɓe waɗen ko ɓe faala ɓe inna kadi ko ene woni terroriste on faami ɗum ɗo no muusi quoi wallahi ɗum ɗo sen jonnidiri aljuɗe sanjuɗen ɗum ɗo wallahi ɓe sayi mbina e goto on faami inchallah portoɓe yiɓe wakkili jama ara leyɗe porto ɓe lamɗo sukkat ma ɗuma ɓe jonna kono kala ka arɗen ɓantuɗen hoore ɓe wakkili ƴettugol nde ɗum ɗo surtout kamen ɗo so yi afrique yajude ala pays ka wonta hare ko fulɓe ɓe jonininna ko ɗo ko pays fulɓe ni ɗum ɗo fof ko systéme maɓɓe noon on faami c'est que document no woodi kolon adinoɓe yode afrique ɗin document ji kala yiiɗo ɗin ɗon o anday way ko honɗum waɗi ha joni ɓe cukkani on faami wano laggine ko satti o ko satti ɓe wakkili leñi ɗum fo laamo kono ɓe wakkilaki pullo laamo on faami woni combat maɓɓe no tiiɗi na finnugol dey enen e wona raciste e wona ɗuma micro par ce que ɓakke darari sanjata no woni sanjata na hande fuɗɗi sa dari histoire on wano jallote lenge ɗumayi fof ɗum ɗo fof na hande ko même systéme on continue de ha joni on faami ok mi weltanike on o yafoto ara tawi ɗumannike seeɗa kono min di vidéo ji komi yiɗo ha joni mo ata diserugol ɗum ɗo quoi inchallah wallahi billahi bittiray goto goto mi weltanike on nani weltanamono kadi ustad ok on jarama jarama buy salamu aleykum waaleykum salam on jarama ustad on jarama ko yiɗo e jam ok hajja halimatu si na miɗo jenti on aray min komi gata fi o lagine joni lagine ɗo ko na fi lagine mi woni yewde ko fi burkina ok donc ok haɗama awati pardon ok on yafoto fi en fof yen yewtu hunde wotere nde ok Mamadou assalamu aleykum waaleykum salam ustad ok eɗon jentade hari ayi harna jentade meɗen jenti on ɗo min komin yiɗo ayna yuuri to assalamu aleykum wa rahmatullah
Walaikum salam. Min ko mi yiɗo o fait ko war ko darugol honno dartorde par ce que non na hande fuɗɗi na hande mais non komi ɓuri tañinagol wona mali en o sahel ji ɓen ɓe wowa accugol si waɗi kamɓe kadi ɓe heɓe yotto mais ko premier yigol la réaction kadi wona burkina en ko mali mowno yigol ɗo yoɓe ƴettu systéme oya on baba ladde chat ma général alidrasa centrafrique si a waɗi yottoɗa ko ɗum noon so wi ko lagine enen fulɓe lagine minata ɓurata accugol so waɗi piiji so no continue ɓe yaha ɓe forma soriɓe ɓe ara fi wargol ɗuma lamari gorejo burkina ɓejo komi woni ɗo ni kankare ko pullo burkina e ko nun numo yewtude lam e wona so daari tuma sankara kanko tigiri mo inni ɗo sabu ɓay komo pullo mo warana tigiri archive ni no woodi mo haali toon ni noon ɗo ko dar wona so ƴetti burkina ko mosiɓɓen premier e gourman coɓɓen deuxiéme ara fulɓe ɓen après ara gourman coɓɓen e bobo ɓen ɗo ko minata ko darugol dartore ma fulɓe ɓen naata ko armi moƴƴa dara honno dartore si ɓe yettike ɓe naɓe kala ɓe tirori so joni ko onnon no guerɗe ɗe merci mi weltani ke o nani merci on jarama ok miss on no moɗi yero waleykum salam iɗo e jam alhamdulillah non ken ɓoy toon ko jam tum eɗen jenti o min ni andi ko feƴƴude kon woni burkina ni no ɓoni han ko feƴƴino ouais sikki toon ko si goɗɗo darni noon yimɓe ɓen do andude ɗum noon ko leƴƴi ɗe fof sa darni a labini ɓuuri moƴƴude ko marugo ngol kadi faala yimɓude ɗon ko organisation na yimɓe ɗum enen koye remugol tum e renugol wurugol gurdam ara a dartaki dartagol kadi na innugol a yottoto woni yiɗa on mentalité ɗon woni ko hakkil a dartoto woni so goɗɗo ɗaɓɓitima woni accata justice on accatama woni a dartoto ɗum ɗon mi sikki yimɓe ɓen fof ko aduna allah no woyi fi ɗum ɗon arima ɗuman nagol ma dartoɗa kono sa inni a yottoto a sikki ay woni oɗano warde bo bon an ka darda waɗa ɗum na ɗuman andiraka ɗum sikki mawɓe men ɓawo ɗo kamɓe ɓe dartoto ɗo so ɓe inni kadi ko ɗum yimɓe ɓen fof ko ɗum yimɓe ɓen no respectinoɓe ay sa yiɗaɓe a respecteɓe no ɗum noon ko no woni pellet ko geruɗa ena yo wara ko habbona ɓoraka maɓɓe kamɓe ɓe hokki dina kan ɓe darti dina kan sa ari noon ayni adumanaɓe kamɓe ɓe sovay ɓe dartoto fi ɓengure maɓɓe ni e nation maɓɓe gasi moɗi yero mi weltani ke o nani ɓamiɗo jogui kadi buyi on jarama nani ok onon kadi fof mi weltani ke on tawde on hittini fe nde ɗo toɓɓere koyen andu en fof koyen bani adama koyen africain ɓe koyen fulɓe kadi haray tawde jama on hittini welila moƴƴa noon tawi indi tun enen ko fi kamen tu wowlete waleykum salam modi isma on jarama iɗo e jam alhamdulillah non mi salminiɗo kadi e fulɓe ɓen foppo nokku ko ɓe wonte enfin miɗo weltani on noon miɗo weltani o moƴƴa noon par ce que wona hande mi wowi on siibu ko non wonno wadde ɗo ko vraiment no koko moƴƴi et puis vraiment ko ɗo weltora e on côté inchallah non ustage miɗo marɓe komi lando ko avis mo gomi mi faala nanugo e hoore o affaire o quoi par ce que min hande fulɓe ɓen ko ɓoyna warede ɗon foppo mi wona leƴƴi luttuɗi ɗi mo woni felde quoi ko enen hoore men min environnement nde ko hoore min mi mari komi fela par ce que son yiɗi hande nokku e nder aduna o yaajude ko wari rawu fulɓe luttuɓe ɓe yiya ɗum noon kono ɗum wana ɗum wasita hara ko gertogal wara ta hay nokku yarata hay nokku en fait min no musanmi ko fi ɗum mi systéme ji go on tigi yiya min ko Côte d'Ivoire mi heɓa mi jalli mais j'ai vécu là-bas un peu systéme ji go tata hara pellette ko piiji feƴƴede hakkunde tawde an tatara ko fulɓe tummoɓi ɗon kono billahi yaago wallito gimmo maɓɓe on pullo wonaɗo ɗumanede on no sattaniɓe tata bo fof koɓe daro ɓe ndaara ɗinnon komi faala hoore onon ko hoore ko jama o foppuɗo ko renti ɗo ko avis mo mi faala nande ɓay min no welami ha ndaarugol on e jentagol on kadi ma kanji mo ko ɗum on hari avis an fi honɗum ni waɗɗo fi burkina ɗo
no mi waɗino vidéo mo yowɗo leer goto ɗum ko honɗum wawete gerude tatara ɗum ɗo change fulɓe ɓe joni change hara bete en heɓa awa bete ko innete ko innete awa bete ɓernde seeɗa fi wallitagol dimmo mum woy min miɗo taññini ɗum ɗon ko ɓeydugol sensibilisugol ngol andi toon kadi portoɓen ko ɓe waɗi kon keeri ɗin hakkude men hino woodi noon e ko wiyete kon entrave senditugol fulɓe ɓen peccoy min miɗo wawi wiwde les Peuls sont des Kurdes de l'Afrique mais les Kurdes ce sont des Peuls ce sont des Peuls de l'Asie ou bien de Moyen-Orient fulɓe ɓen dartino colonisation ko ɗum waɗi nokkeli ɗi fof ɓe waɗa en mojoboy tawata ɗum hande nokkeli goo fulɓe goo ko portugais wolata woɓɓe ko français woɓɓe ko anglais e wonde kadi hara jogodiraka piiji ɗi no metti fi innugol résistance nde wotere e réalité ji leyɗe ɗe wonɗen ɗen kono miɗo ɓuura tañirade ko sensibilisugol fulɓe ɓen wano on hella tabital pulaku e hella médiaji men ɗin ɗo sensibilisa mo kala ka mu'um yo eto wawugol do hiwugol hoore mum e nder groupe o ko sabuna ko innugol tu waɗay armée résistance leyɗe ɗen ɗo fof wawata kono ko sensibilisugol fulɓe ɓen nokku kala ka ɓe woni yoɓe ɗaɓɓu kaydiji par ce que sahel on ko ɗum woni défi fulɓe ɓen ɗum ɗon fulɓe lagine ɓe mara on probléme kono a yiyay nokkeli ɗo buyi sonana fiyomi tongu jama on ɗo no woodi intervenoɓe mi yanñinayno toɓɓere nde no woodi nokkele buyi fulɓe ɓen ka ɓe mara kaydiji sen ƴetti wano fulɓe bororo ɓen hiɓe iwtirde ɓaawo nayi ɗin ɓe ono fulɓe ɓen Côte d'Ivoire ɗo buy anda y a des Peuls ivoiriens à 100% kono ɓe ukkaki politique ɓe lutti hoɗɗugol ka keeri laamu arungo o hiɓe wakkili ƴettugol nagge ɓe nelda préfet jon ma hoorejo honno chef de village on ɓe welda ɗon ɓe wona ɓe huccita ɓe yaha ɓe darna cuuhoy ko ɗum waɗi sa innini ni pullo ivoirien no woodi yimɓe ɓe yettoma o siko fulɓe guinéɓe ɓen mino ɓuura tañƴinade ɗen haqqille ɗon fulɓe ɓen e nokkelɗi fof Ghana kadi on probléme no woodi onno fulɓe hara ko ɓe hoɗi duuɓi guluje kono ɓe jogaki kayit a wawataɓe kadi darnude hikka ɗo hiɓe Burkina ko arata hiɓe Togo e ko artoyta hiɓe Benin ɗum ɗon fof tabital pulaku e ONG ji men no haali sensibilisugol fulɓe ɓen wonde kadi hiɓe jogi nayi kawtal luttugal ngal ko ɓuri kon hara ko remoɓe jogiɗo noon daabeji e remowo weldata on faami donc min no probléme kollan ngalɗinde kon ko ɓe halfinaɓe awa ɗi hooreɓe men ɓe ɓen ɗo woni on tigi fayda ko ɓen nomi wonnan ɓurde ngalɗinde e nder fof par ce que ko enen fulɓe tun yiyete ɗo tata ko hooreɓe ɓen ɓe yiya pellet kowona feƴƴude no ɗum ɗon joni ndaare wano lagine ina wawi felude tabital pulako kono ndaare coordination guinéen on taw on ɗon kaka men territoire ono raɓɓiɗi ka ko hay wawlugol pular yeeso fulɓe ɓe wawata o wawde famude wawlugol pular coordination baskot wowlay maninka onno soso coordination onno hot guiné wowla maninka fulɓe tummodira Fuuta Jallo ɓe daroɓe wollana yimɓe ɓen français donc sifa ɓen no wawi no mari vision donc muradu num ɗo ko wondu complexe mino ɓuura tañinagol ɓeydu sensibilisugol mo kala hara hino wawi wurudo ka leydi mum wono pullo Guinée wawa argol ina défenday pullo Burkina e nder Burkina kono travers kano hara en yewtiday ɗen mari piiji ko eɗen kafidi haala eɗen kafidi ono pinal enen e leƴƴi luttuɗi ɗi en mara nafa comment e wawata défendude inen pullo Cameroun enen e maninkajo en famodira sosojo komo kala men no mari réalité leydi mundi e réalité politique et géographique et culturelle koyen eto hara ɗe wawi wuridude e leƴƴi luttuɗi ɗi tension ethnique on hara hino ɗuyti hay lagine min ko ɗum nomi minata enen e maninkaɓe ɓen enen e sosoɓe ɓen koyen eto hara ɗe mari pouvoir central
défendowo intérêt citoyen jon kono politique en Afrique be holle wondema pour on état on ko kanko protéger leƴƴi ɗi ma leƴƴi go ko ɗum Afrique leñol kala andi no e sécurité o c'est ko mo mullami si ko ɗum ɗon non on va rester dans des guerres civiles ndare wono Mali ɗo hande on fami la Guinée duwaka wonde président on ko pullo fiyo mi andu miɗo e ɓuttu honno maninkaji ko wana non kadi sosoji ko wana non état central on c'est pour protéger la population pas pour protéger une ethnie kono mi yetiki on ɗum ɗon no hatto jini e éducation ka l'école ji ka juulirɗe ka église ji ka ɗate ka artiste ɓeɓen donc ko ɗum waɗi so tawi mi souligne toɓɓerde joni mi feƴƴe woɓɓe goo on jarama ok musidɓe on acce hakkego sabu no ono min mi ƴetti on ko onon hani intervenugol ok mawɗo monsieur Diallo jeenayi on fof ɗo miɗo suti o mi aranayo non ɗo tawi waɗuɗo goto komin atti mi torite on oɗon yafodiren ɗuma en fof e waɗa e ɗo mo kala me yewta e jonne goɗɗo go mi toro on no Diallo jeenayi Diallo nef ok on no Modi Alassane miɗo jenti o Alassane non vraiment hunde hawni nde mi tajjinano suuɗiɗo piiji waɗi ay e 2025 o sahi mo fewdiɗen ɗo non ɗum ɗo tuusilannami burkina bejo mais en tant que mi pullo ƴiƴam pullo e tuusila moƴƴan way wasi hande ko miññira wan mi yii no waɗa koko waɗa ɗo non on yii vidéo ji ɗin ɗin komin na on yii vidéo ji ɗin alay hoyɗude piiji ha holɓiniɗi sa voilà donc ko minata fulɓe ɓen ɗo solution on fof taho fulɓe ɓen no duwa jonnidirde juuɗe sans frontiére andi toon o plan ɗo komo ɓe pays kala hino ɓuccede seeɗa mais ko plan régional ni ko plan régional iway e ɓeeɗa yaha e ɓeeɗa iway ɓeeɗa yaha e ɓeeɗa hande son ja pullonge nder Afrique de l'Ouest hayde ko son ja goto fulɓe ɓe fof jogi woni ɗum haray degré ji ɗin hino ɓurde kono ko plan régional woni ko joɗɗina jonnon solution on ɗo fulɓe ɓe yo jonnidir juuɗe e sentinir contre des frontiére ko tawete si memi pullo ka woni o hara réaction o wona e goto kono wonde welata fi on oui honno au plan de dénonciation hino wawi kono innen hande innen ɗo joni lagine pullo no waɗede pullo Burkina Bejo wawata natude e territoire ko ɓeytoma ina nationalité ɗo mais asaɗa son famille plan culturel social si waɗino piiji fof ina weeli fi kono honno hande ka tawde mo kala men no jogui kaydiji goo ko sifa ko wonɗen ko warde ɗin ɓurata welugol komo kala men yo eto kelɗa ka woni ɗon hay si tawi ɗen mari noone eko wiyete kon politique culturel mi tañini ko ɗum noon ɓurata wallugol ok haare ko hikki ɗon wono fulɓe ɓen ko tawete arayɗe leyɗe ɗon hiɓe mari accès natugol ka larme wono leyɗe gon ɗon wono Gambie fulɓe ɓen mari accès natugol ka larme hay Burkina fulɓe no ko armi natugol ngol so dari wono enen laggine ɗo fayde ɓe waɗi verrouillage na eginata ko 100% mais verrouillage contrôle e salara donc ɗum woɗi noon pays ji goo aray ɗum ɗon hewtali toon taw wono ɗi wono Gambie wono Guinée Bissau wono Sénégal koko waɗɗo pré natugo o natay wono enen tan lasana konte enen kadi on tuma noon haade falanoɗo o natay woni haade jemma on intéressant on no Conté 2002 o ittuno ko yeeyi généraux capanɗe fulɓe ñande wotere fof no andi ok faiblesse fulɓe ɓen ka armi Conté no tawa ka duuɓi sakkitori ko ɗum yimɓe ɓuuri yejjitay ɗum enen de yawi
ok malgré généraux ɓe fulɓe buy ñande wotere ɓeɗo manti ɗum on say on fendo tode mi tañiri ko fendo ittuno général Baylo en fo ɓawo heɓoyi probléme o wartiriɓe ɓe fo ɓe buyi ittano nde wotere ina hande fu ko plan foye mum mi weltanike o mi wari mo mi lança mo oustas haray pour le moment ene kadi laguinet e tori Allah yo change tawa haray en heɓay accès natugol ko armé harno koyen eto laguine honno change hara ko fi fof laamu ngun hande garare na innugol menen fulɓe men koye men ɗuɗo ka armé men ɓuura kisi koyen eto ha gouvernement heɓo fi guine en fop ko ɗum ɗo wakkilotoɗe voilà donc kadi fi leyɗe kataweteɓe to kawtal ɓe men fulɓe katawete heɓe mari accès egol inscription enrôlement ka l'armé haray wota ɓe décourage ɓiɓɓe maɓɓe fulɓe kala faalaɗo yoɓe encourage fayɓe ɓen ɓe naata haray ka l'armé moƴƴa haray no moƴƴi ha min komi wawata innude on jarama mi weltanike o voilà ko hekki ɗum ɗon enen siɗo mari ko ɓeyi ɗon hara ko be mi jonna ɓeya sabbo ɗo mi arta e mo fiwata ɓe jippo joni gasi joni jonne ɓeya joni mi jippo taw haray ok inchallah mi weltanike on jarama ok 228 temeɗi ɗi e nogay jetti oui assalamu aleykum waleykum salam on jarama oustaz Bouria on jarama ok haray mbiɗa weltani o foyɗe weltodirani o panel ɗo bon min kadi mi faalato nato ɗo waɗa ko mi ɓetti seeɗa e fi hitomo ngo noon no joli seeɗa ok hino nanade moƴƴa joni no nanade inde min kadi mi faalato natogol gam mi ɓeyta seeɗa e fi ko woni kon feƴƴugol fewno ɗo bon mi on min nayde ko sous région par ce que wono ko waɗi ɗon Burkina min mi daari vidéo ji ɗin seeɗa mais vraiment hino sunini moƴƴa tentini noon sa yi paypum ma ɗum debbo ko honno ko ɓe wona ko waɗe gol ɗon no aafida e ɓiɗɗo mum e moodi mum fop waɗa kuruwol no yurmi voilà ino yurmi fota par ce que bon min ɗon on haray ko nena mi anditi kañum e ɓiɗɗo an kadi par ce que na mari ɓiɗɗo donc ça veut dire ɗum ɗo hulɓinike par ce que honno wiyantelan si tawi tum ɗum ɗo ko sabandema ko woni sombo ɗum ɗo fof ɓay ko fulɓe ɗum ɗo haray min nayi ɗum ɗo hoytino kugo haray ɗum ɗo hoytino kugo joni ɗon min ko minata par ce que ɗum ɗo no gasa par ce que bon mi daari mi tawi enen fulɓe giɗen heewi ko waɗeten victimisation kan haala ko ayɓe ɓe moƴƴini kan haala ok joni ha ɓe tumi développé non on terme ɗon utilise gol mo c'est être inconscient ko crime ji ko lagine kadi ka ono ka sinca ko sincika kadi ko les enfants du système Sékou Touré ko waɗi kon ɓeyna si pullo innino waɗa ɓeyna il se victimise koye terme ɗi en hana gollitirgol mi on ko nomi min ɗo wawi wodde miijo mon gon mais c'est des termes fabriqués par les enfants du système et même RPG nayo wono vocabulaire ɗa wawi wonde victime et vocabulaire wono yaltigol ina debbo pullo heɓata on laɗɗo enen tigui en gollitire ɗum ɗo ça une victimisation ça veut dire qu'il n'y a pas de crime quoi woni innude hiɗa waɗa on terme ɗon komin temo ittemo ka vocabulaire mon few il faut dire le peul aime c'est gueuleux le pem aime c'est râler le peul aime c'est ɗaɓɓe fof kono victimisation c'est un terme employé par les fils de criminels en Guinée contre les victimes. Awa. Non. daƴƴere ko source c'est que ndaara cende ɗen fof par ce que min innayi koko woni wadde ɗo fulɓe ɓen par ce que wona lagine tum wona burkina tum fayde ko partout fulɓe ɓen no cukka joni conséquence o est ce que ɗum ɗo wona ene rewi ɗum
kasi joni yeteme ko no remude ngene ko tay joni ba be bobobe do ko be wona ko waranede yeteme ko no fulbe be bonni tata bobo no wawi warede on oustaz ko mi fala on halangol non on andi o adna wonden do imo mari réalité makko on andi ko anna do mimmi do jenti o mi ko anna do ya tawaka e hidaɓe awa bete ke tawe e huleteɓe mi do jenti on goy mini o adna wonde do imo mari réalité hay ko dina men ala tigi o ni en e wona e ayɓe ko hore leydi do donc angon awa indogol mi toñata wura e ɗum ɗon tabita e ɗum no maya e ɗum ɗon kono innugol a toñatake a ala contrôle ɗum ɗon joni noon fi haɓugol tooñe seke koya par ce que goɗɗo immorta ko ni toñirani ɗum goɗɗo seke koye ma o yiyata quoi ko e ma o yiyata son hi'i ko ɓurure ngayuri ndin hono hindi respecta wona fi wondema hindi janɗima non c'est parce que hindi laggi peɗaɗi maddi on hindi mari ɓala hay goto susatani par ce que sa andi sa tuɗi kendi ko hannum faala ɗo wiwde iwron ɓaawo ton joni ɓa fiyo miijo mo ngon hewtu ko hennum faala ɗo wiwde tigi ok min komi faala innugol c'est wono ɗi conséquence ji woni waɗe ɗo hannde en fait ko inaction ji no gasa ɗi mawɓe ma ɗum ɗi bon min nata ɗey ko soriraɓe men par ce que voilà mawɓe men mbawɗo ɗum ɓen hay goɗɗo yawaki ɓe ɗum boyani ko fuɗɗi ko honɗum noon onon yiwɗon joni a fuɗɓen ko waɗata ok min ɗo haray komi faami déjà taw e hino ɗon andi honno yimɓe koɓe ɗuuɗi yo koɓe ɗuuɗi si ɓe ala leader jo kelɗuɗo hay nokku ɓe yahata yimɓe koɓe ɗuuɗi yo koɓe ɗuuɗi c'est que si ɓe ala yeesojo ɗum hara ko leader jo kono eɗon andi wono innen ɗo joni kaye nde yewtere wonde yewtude ɗo hara ko enen e janamɓe wondi onon innon ko woni fulɓe ɓe woni kon heɓude hara ko kamɓe tigiri waɗi on nanu si ɓe jonnali on tan yo en yewtu ɓe famata wondema ko ɓa fulɓen no boɗi non mi wonango sen ko ɗum mi faala haali min mbiɗo wawa famude ko wondema fulɓe ɓe waɗi ha joni mo kala no yawiɓe kono wonde introduction ji goo si hay amara tan koyo yewtu mi wawi famude honno ko wiyete kon honno ko joopi ɗon kon ok joni mi raɓɓita ɗo no joni hara min ɗo ko solution on no mi faala addugol min ɗo haray komi toroto honno haray ko par ce que hande hiɗe uure jamanu fayda hay nodditagol pullo wano afrique c'est que haray ɗi onti hino huuli par ce que hande sabu inde maɗa ɗum hande goɗɗo hino wawma waɗugol ko kaani ouais ɗum no sabu ɗum ko jallo yetteteɗama ɗum ko ɗum ma ko ɗum himo wawma wadde ko kaani on yi joni min hara eno ɗo solution komi faami ko min haray komi toroto on wano hono hicciɓe yeeso ɓe fof ma ɗum anduɗa ɗo kala anduɗa hoore ma ko leader jo min hara mi faala yuɓe fof maɓɓe yoɓe yiiduɗo ɓe ndaara ɗum ɗo ko honno solution ƴettirta ɓe yewda hakkude maɓɓe ton ha tawata ɓe fof ɓe wona e konngol goto ma ɗum goto hikkine yeeso hara ko goto pet tawata harono ɗon ko mapinimo c'est que ko honno pullo hisirta c'est que hara pullo kala leydi ndi woni afrique si o bonna hara o hula inchallah aray mi weltanike on ok modi onno ɓeɓe bindi adlam ɗa salamu aleykum allo Diallo Nef Mariam Ba Mariam Ba miɗo waɗi o mitto mi anda noon allo Mariam Ba ok
allo allo oui kono kam on ɗon noon no sonkude waɓe mi dira seeɗa oh ala yoro alando seɗomi jam oh ameɗa weltani moƴƴa golleji ɗi jokkuɗon ni e weltodirani minara min ko fi probléme wonno feƴƴude ɗo Burkina ay ko minada jama men on no dowa jangude e ɗum ɗo ok ono musidɓe onon wonɓe ɓe ley waleykum salam hajje woni ɗon ɓeɗo gaynami jonna o nani ok si ɓeɗa gayni haray me ɗumanto jama men ferme micro mo on yandi hajja en min simi fermino gasa udditoygol ngol sattanayo miɗo jenti o jama men on no dowa jangude e ɗum ɗo par ce que koko woni e feƴƴude ɗe leyɗe takkole men ɗo ko fo sa yi waɗi centre afrique waɗi Burkina waɗi Mali aray min koko mi woni hiide no feƴƴa ko men kon kadi sowno kala fayda ko sifa mum ko woni tun heɓali taw doole e waɗi ono ouais gasa noon haade heɓa doole ɓe heɓali taw ko honɗum ɓe cukkirta en ɓenna ko sabu ɗum ɗo ko ɗum ɗo bon wonni e bonnude walla ko ɗum ɗo wonni e wadde fiino ɓe yannira e men kono naafi wonde ɓe faalaka yannde en a ñande o tigui mi wowlino ɗum ono hula reedu ono wela piyugol ko basque ngal afirɗa wo himo wawi muñagol awo hino ɗum ko ɗon kono naafi wonde ene ngay ɓe faalaka yannde e men kono e ɓe ala yande men lagine ɓe yannude kono no ɓe woni e hirsirde ɓeeɗa noon hino différence seeɗa ono sectu ono PDGRD ako jelo wari mi humpitake moƴƴa ok fewdo konte ko jeloyani mi nanno 2007 busiyanuno ok on 28 septembre ko jelo ɗon kadi buyanuno jibi an Alpha Condé ko jelo ɗon kan haalaga ɗon kadi ok ha joni hino yanude awa ko ɗum no are min ko minode jama men on yoɓe finuɓe anda ko honno woni pullo ko honno pullo duwa wa'ude ouais par ce que ma mi yehi ɗo yimɓe men busi miɗo yewdida e maɓɓe kono woɓɓe nden hino woola ɓe famina ko ɓe yimɓe moƴƴuɓe walla ko yimɓe fewɓe ɓenna ko ɓe woni wallitorde ɓeeɗa ko fiwoda inne koɓe ɗum ɗo jama men on dal koɓe hersirta kon e en doga e gacce koko ɓenata gacce en doga e ɗum moƴƴa en yiɗa feleede si tawi ko enen e janano koni siko enen noon e baba goto men ɗe wakkili lancugol galle ɗe joni noon no wonɗen e hollinirde gorgoyagal entre musidɗo e musidɗo ko noon walla ko ɓuri ɗum ɗo aɗen hollitirde gorgoyagal entre men e hedditiɓɓen ouais ɓe innayi wota force goɗɗo yo yiɗe kono ɗa dowa force de respectama asi miijomo ngo hewti mi weltanike o nani on jarama haray meɗen torani on gurdam e balɗe allah hokkorɗum cellal gal kadi ɓeyda hakkillaji ɗin ɗon wallitade jamma moƴƴa moƴƴa onon e sifa mum wawɓe mum amin yo allah kafi ɓe koyen goto ok moodi mi anda siko mental ka ko honno mental on jarama alajje micro mo on no taƴude ni no taƴude miɗo jenti marila goɗɗo yehi ha joni ara o yiya regji makko ɗin taw ara hajji makko konno wattirta goɗɗo yoɓini wano ɓuri buya ha joni ara o ƴetta lekki maɗum o yaha toon kon dispose o konno mo wawi wadde hajju hajjake non fi on son sifatto e fiɗum ɗo kon ɗon du jawdila ok jarama komi debbo nami alajjiɓe ko hito mo gon mi tañini haray ɗo durma ɗo goɗɗitama kon lak ɓurki ok on no yafotoɗani
no felore hala hajje o yafoto min gadara ko min ko alajje ko hito gon dumanila o yafoto ina haray fawnya golem no felore ala okay onno fiiliɗo hino wawi hajjude ko woni haray o juulata o wangota ko suudu kabanu fewde ka on tigi wondi ɗon e fiilordu ko lutti kon e golleji hajjuɗin fof on tigi waɗe o yahi safa marwa o yahi arafa e ɗin ɗon piiji fof onno bonnata hajju makko ngu awa jokkitoɗa yewte men nde onno ko bobo onno 24 on jarama ko jam tum donc min ko marko mi holla ɗo par rapport e ko wonton ko yewtude e jandari par exemple histoire ala guine on ha hande ko fewndi ɗo enen pullo fuuta koye gandiraɓe laamu moɓe men ɓen e jandari histoire fuuta jalon on isa fami ko gandiraɓe laamu depuis lors mais après on histoire on ko feƴƴi kon nouvelle génération arɗon et yayi la nouvelle république wari on a du mal à intégrer en Guinée au fait intégration yayi nouvelle république mais on a du mal à intégrer wowlen pula andi ɗo si tawi hara ko janan wari ɗo mi jaɓama o wola français kono hakkude men on suusen wowlugol haala men kan hakkude men ino moƴƴi ko wonɗen kon jangoyde ka l'école ji kono hakkude yimɓe men ɓen suusen wowlugol pula iɗo wawi jillidirde kono noon yo taw ɗum ɗon no wawi wallitade no wawi jonnude noon e hoolagol hoore mum la confiance des soi ok ayi bay noon on génération moɓe ɓen feƴƴi joni génération men arɓe ɓen isa fami laamu waɗa république waɗa isa fami enen pour le fouta uggini ɗen tun e ɗuma lotla e julagol sa andari ko fonction publique e sa fami wona ko nder armée en heewa ɗuɗugol ton e sa fami e ɗum ɗon no ñakkini no ɗum no battini e mam ɗum no fota noon e sa fami par ce que laamu laggine laamu afrique ko doole e sa fami wona ko laaɓi ala ton e sa fami ko nunɗi ala ton ko doole par exemple sa hi ko on woniri ko doole e sa ndi hande leader jo principal men on hande ko wombo ko malotda ko seɗudale mais yimɓe ɓen no joɗi e fellugol mo e dans le cadre que innagol mo foofi mo jaasi e sa famille alors que ndaaru position ko woni kon ɗon e sa famille o mara doole hay hunde no hay so ƴettiɗo jindugol joni no waɗa e doole o korompa quelque wonɗo ko nder armée ko mbo yata o korompa ton ko pullo hombo woni ton tata hara vraiment majorité ko nder armée tatara wawa e korompude ɗon e sa famille ha ɓe waɗa ko ɓe watta kon e sa famille ala e hande ni imo doggi yalti ko pays e sa famille e yimɓe ɓen noynude o suusa reedu o yata kono wawirta yaade o ala no yaara kono acce hakke mimi lando hina fi wondema on dartanike selludalen wondema ko yimɓe ɓen waɗi woni o wawata waɗi suusude ko du onno ɓe wonɓe ɗaɓɓude laamu fof kombo ɓuuri andude laamu ngu onno kamɓe wonɓe jindude ɗo fof ok si tawi no hara selludale no andi hino fokkiti laamagol maayi mo faala laamagol jibi on sey kanko miijitotono ko fi ɗum ɗo ɗon ko goo yaafo mi gayna lande hande mi jonna ɗimmum ɗum min e mo ko wonɗen ko wadde ɗo ni na enen hiɗen andi mouradu no concerné jama population o hino wawi juude cartal politique ngal ɓuurimo kanko jama o no wawi pirude ga yaasi inde ndaren koye pay koye bambe to ɗo hino wawa min e mo hiɗen foofi on faami koye pay koye ɗo ko woni ko wadde nde yarlitare ɗo ko hombo ha hande assisti ɓe ko hombo ha hande inni ɓe ko ni fentirton hayre no ɓe fuɗɗorno noon ko kamɓe woni waɗande hoore maɓɓe autodéfensif goɗɗo onno ekkitaɗɓe karate goɗɗo hollalɓe ko ngufu
goɗɗo innali ɓe si police ari 10 ans koye pay koye no wadde façon maɓɓe on ɓuri ɗum tode on no sinama joni négociugol sinama négociugol ko min e mon gollata si ɓeni ɗo joni parti politique e mouvance yo négocie ko min e mo yata mouvance on yata non ina mouvance on innen ɗo joni fewno ɓe yono Burkina fewno dadis ko min e mo yata non ko parti politique on yata ko ɗoni ko partisan ɓe ono IFDG ɓe yata ok no IFDG no Doumbouya ardini politique mo waɗi on ittandema 25 septembre haka fewndi ɗen ɗo yimɓe ɓe yahali piiri kono ko politique hombo kanka ɗo jouyi ko kanko woni hoorejo politique on donc iɗon andi mon frère ko kanko woni hoore politique on kono mais andi essaye de comprendre la jeu min mi yettiki on ko sen yewtida ɗo ko pula kon pullo komi pulla en yewta ɗo français mi wata wolande géopolitique et sa famille an géopolitique no jooɗori noon et sa famille vous devez ɗum ɗon kadi on dowa famude ɗum que ça veut dire min miɗo dowa famude géopolitique koye ɗum jannotolan géopolitique non si min on géopolitique mi jannata on géopolitique e hunde no et sa famille ko juste une explication non c'est d'une façon de me dire que vraiment vous maîtrisez le dossier plus que moi. Non. Je ne pense pas. Non, c'est du fait que vous parlez en français, vous avez la notion de me donner des leçons en géopolitique. Non, on a un point de vue, non, mi waɗi, comme il fala wiude, ko rôle c'est long, fala donc yo population on joue, mais ça c'est impossible. Non, la population wata joue de non. C'est l'Oudalin a ses devoirs. La population, les militants ont leurs devoirs. On de famoude. Situation la Guinée, il y a des erreurs politiques de l'IFDG, l'exécutif. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une question de géopolitique. Comme misal Miketti. Ok. Donc, c'est pour cela que tu veux me donner des leçons en géopolitique. Moi je pense pas comme ça. Non, c'est du fait que je te dis, il faut t'exprimer en poulard. Tu me prends comme quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe au niveau régional. Quand nous faisons géopolitique, quand nous faisons le world de géopolitique, voilà qui m'explique, voilà. Vous parlez de géopolitique ou bien de géopolitique? Non, c'est pas le géopolitique, c'est géopolitique. Ok, donc, yon me le gentio. Voilà. Son famille, on sait là, et celle de l'un, on fait la celle de l'un, qu'on on s'y fait là, pas que Bambé de Kono Wakili, John Nanela rôle dit. Non, mais ya fait l'antou. John Nelan, itendema le 5 septembre, ha fait un ko cartel politique hengal sellu golli on emi jomum joni walline lutube ko nomi mi fala ma cartel politique on honno ko mi landi on inni ko militambe be mimi inni jibi 25 septembre jibi 5 septembre haka fewdi den do situation CNRD on jodori non yetelan ko cartel politique hengal sellu on joui pour empêcher ce qui se passe en Guinée. Ça fait partie du géopolitique. Mais expliquons-nous. Mon ami, toi, vous employez le mot géopolitique sans parler. Vous pouvez me donner la définition de la géopolitique? Géopolitique. Non, je ne vous donne pas la définition classique. Vous utilisez un terme qui n'a rien à voir. Il y a ce qu'on appelle la politique et la géopolitique. Géopolitique, il y a Falantou. Géopolitique, c'est quand on parle de la sous-région. Là, on parle de la diplomatie politique. Ça, ce n'est pas la géopolitique. Non. Le mot géopolitique, on a ça n'a rien à voir et discussion même. Ok. Ah ouais.
joni son famille gonko wi ɗon ɗon depuis Dumbuya laami seldale waɗali politique ha e wunde e quelque ko battini ko honno famirton Dumbuya ko jooɗi ɗon himo jooɗi himo sutena hombo suteni mo sutena hombo suteni mo communauté internationale no suteni mo et ɗum ça fait partir selludalen ala wawde yaade lagine sa yi selludalen woni tan Alpha Condé ko woni ko lagine fof joni mi lando non ko ɗo mi lando to non acce point goto wiwɗon honno selludale wawata dartagol Dumbuya ko parce que communauté internationale no supporti mo si jonno walde la non min kam mi lando si communauté internationale on hino supporti Dumbuya kono population wawirta wa ko sellu wawali ɗon kono population wawirta oye ko nane ko onon tigi wi mot par mot yimɓe ɓe no inde no sellu no huuli kamɓe ɓe ala wadde goɗɗo no yimɓe ɓen interprété woni kono min mi accisa yimɓe ɓen ko fi hon ko famingol yimɓe ɓen hande sa yi selludalen doole makko ɗen no ɗuyɗi par rapport e ko no wondirno noon Alpha Condé ko par ce que atan Alpha Condé yiɓe souteni selludalen e hande sa daari communauté internationale on no ƴetti no souteni musidɓe on communauté internationale ari soutina on Alpha Condé e soutena Alpha Condé 2010 ena kamɓe joɗɗinimo ko kamɓe joɗɗinimo kono sa a yinoɓe yaari noon jusqu'à la fin ɓe ɗoɗonoɓe seeɗi no ka ceerno on andi min koye no mimi selludalen a felay selludalen goy billahi en felay selludalen fo men kono mais ko ha jusqu'à un certain niveau ça a la protection selludale wawata moƴƴinde protection wattata Côte d'Ivoire hina kanko moƴƴini hey si tawi a andi negoy wattara ko onno moƴƴindi non protection c'est avec les Français on sellu ne peut pas collaborer avec les Français ou bien avec une autre puissance c'est-à-dire ɗuma selludalen ko ɗuma français ɓen utilisé on selludalen musidɗo ɗo ko on ɗon kon wolde si tawi moƴƴinayi ɗum ɗon andi komin débat on tode fayda hina interne politique guinéen ko fi Burkina menen mo no yewde kono on addi on point ɗo si wari si yaltuɗen e sise hors sise wonɗen le débat n'était pas le rôle de selludalen ou bien la population menen komi wono discutude c'est sur le cas du Burkina ko non ndaɓen e on sise kono ko woni feƴƴude kon lagine situation lagine on ka fewndi ɗo population on hino mari honno responsabilité mum on opposition on honno hino mari responsabilité mum on selludalen hino mari responsabilité mum e ko ɗum ɗo fewndi ko moi je suis de l'IFDG hinami honno leader jo nder ton kono sellu kadi il est responsable de ce qui est arrivé comme ok donc arugol innugol selludalen il est blanc il est innocent c'est la population qui n'est pas déterminée ɗum ko ɗanningol yimɓe ɓe sellu no joua ko a leader jo a ɗaɓɓay woni ko ala ko si a mara force il faut créer une force si a mara relation diplomatique il faut créer France ko intérêt mari France yaltinama on Burkina France yaltinama Mali kono France si tawi ɓe joni ɓe andi intérêt ji maɓɓe ɗin kono ɓe défendirta on Dumbuya ɓe wona donc sellu o ɗaɓɓay ko o mara kon sa yi ñande o ñande yimɓe ɓe no inde mo huuli reedu on mino tañini goɗɗum gono to yimɓe men ala ño'irdema goɗɗum go goto ala innude selludalle no boni donc ko kanko yo ɗaɓɓu doole hina selludalen yo sabbo min e ma ye moƴƴinamo doole il faut créer simo faala negoy si sellu no faala
ɗum ɗon ko ono yata ɗum manɗo ɗon voilà ko neɓi jokkodirde ɓe ɗo ɓe utilisé mon ɗum ɗum tawti on o ɗo waɗa ɗaɓɓude dole makko ɗen noon so ini o ɗaɓɓe ok donc muɗandu ɗon ko ɗum ɗo woni ceerno inugol tum france no supporti Dumbuya hande si ɓe heeɓi raɗotoɗo Dumbuya ɓe supporta e raɗiɗo mo mi wi'i France si Dumbuya waylitama hande ɓe supporta e waylituɗo Dumbuya o donc hey Cellou Dalein ko ñalorma tiɗɗan e yeytoto Cellou Dalein o sens politique makko a golliri hunde 10 ans marsali Cellou on Cellou golli administration guinéen himo andi administration ɓuri luttuɓen fof avant qu'il se lance en politique himo andi point faible ji gouvernement o himo andi ko o mara ko non ɗum ɗon ko ono wonɓe ɓen défendude Cellou Dalein qu'il est 100% innocent Cellou Dalein doit jouer son rôle de politicien ina ɗum wonno débat an on ɗo few no min tonna ko on to onno mi yarde déjà min ko on to onno mi yarde pour moi min ɗo sikkude débat mon on non min nana fila guine me wonno wolde ok min ɗo sikkude tonna min débat mon on c'est dans le cadre que fulɓe Fouta ɓen ko yawa ko laguine quoi non ok woni ko juma mi famali ha feƴƴiti ok donc o yafoto lan kono min ko minata wona enen yew onno mutiɓe ka l'école seeɗa hakkude yimɓe men ɓen ettoɗen wowlen haala men kam hina fus koko ɓeydata walligol enen tigui jonnayi en hoolagol hoore mum on faami sa ari a tawi yimɓe ma ɓen a wowlidaniɓe haala ma kan hiɗa yehi l'école ɓe anday kan haala hino hitti kono kala janguɗo seeɗa si acciti haala kan ko ɓe famata haala kan ko haala yimɓe janga haala kan kadi maaye lagine en fof ko en fulɓe en fof ko en guiné kono mo kala men no mari identité culturelle kono mi andi ka ɗum ɗon buygoy no fela yimɓe ɓen ge sa fuɗɗike wolde ɓendama ka wolo pular kono kadi andi kadi wawgol wolugol leƴƴi ɗin haalaji ɓuy no wondi e nafa en awa wolane min manin ka pet min ɓe wawi jentagol mi wawata manin ka de a wolne men kisi mi wawata kisi ko haala hen ɗum wawɗo kono men si on tigui wowli ɗum kadi hewta kadi ha felore ha feƴƴite felore no ton non onon kon ɓalejo ko français tu wawɗo non na français tun de wayno gari wawɗo henno gari wawɗo miɗo e français miɗo e pular pular on wawata ɗon iɗon nana noon seeɗa kono wawata pular fiyono ni ko wawɗon ko wolde e français on wawata wolde ɗum e pular mo jonni on ɗo nini joni yewtore pular e mo jonni o yewtugol français koyno ɓuura en hoyande ko wonde ko yewde ɗo ni joni mo jonni o yewtore hara ko wowlu e pular on tewa e wolgol e français no ɓurani no ɓurani o welande fi non mi wola ɗi fof mi gillay noon ɗum ɗon noon mi wawata kadi wolde adara kadi mi gillali ɗum ɗon voilà joni wiyanelan élection hino woodi honno hitande ara e nder lagine wowlon ɗum ɗon e français ma wolon e pular andon ko honto ɓuuri on hoyande élection présidentielle no e lagine 2025 déjà élection to mi anda ko ni honno 2025 honno en se pular mi anda jonno mo landi ke yo wol ɗum ɗo e français o wola e français o hara o mara foot no ko holli ɗo nini ko français wawɗo o wawata pular non pular o iɗo wawi nantodirgol e goɗɗo kono o wawata pular on wawata kono message wiyete pular message message ɗum ɗon fof ko piiji mi anda ɗum ɗon de avant message ko lettre lettre kono nete pular lettre ko nete pular
non ko gonga ko no wirte woɓɓe windika commentaire ko do yuɗo wallahi mi daray awa gasi fo e mo mi weltani ko komi fala e wiwde negoy ko jangeten kon konguɗi wona ɗinka hoore men hino yowodiri e miijoji men ɗi haala ka miijotota kon e mum e ko yowodirta kon e faamu ma on hino wawi yowodirde e pinal haala kam o ɓuri kon hino satti sendidirgol pinal e haala ko wana noon kadi pinal e diina onon ɗo nini mo daari miijitande mo nden hino ɓatti miijitotoɗo e français ɓuri pullo langage réflexion mo on ko français so wa honno langage réflexion mo on ko français non o wawata miijiragol ko muuti e pular non o wawata andi miijo ngon ko honto taw ko honto ɓurata heɓude dowle ko si tawi hara ko honto ko fuuta heɓaɗa janduɗa non hina yowodira koko janguɗa kon si parce que miijo ma gonɗa yaade culture ma o no nigiraɗa noon no mawnirɗa ko ɗum ɗo nammi mi inni on ko non sa hewti niveau étude goo hande kadi acce wondema ko wiyete culture ma on tu innen a jannama philosophie grecque wallidiren tum a jannama philosophie grecque kon philosophie ɗon janguɗa kon logique ɗon janguɗa hay si a tummodiri e africain ɓe hara ko a ɓiɗɗo africain jo pensé ma on hande kadi ko logique grecque jogotoɗa mal non ko finalité raisonnement ma on kono fo e mum mi weltanike on mi tampini o moƴƴa noon ono mi tampini on pandi so ɓe onno miɗo tori o yaafuya nani onno koyen fof kono min ko minnata en fof koye wakkilo wallitore yimɓe men ɓen hara nayi ɓe tampire enen no tampirɗe no yowɗen janngugo ok pular on kadi janggen onno ɗaata mi weltanike on moƴƴa noon mi toro on kadi yaafuye kadi komi ɓeydi on kon soñjugol inchallah awa ɗon en fof koye wakkilo selludalen golla golle mum en golle men ɗe albarka